Dobro večer. I dobrodošli. Zdravo. Ja sam Boris Kuret iz Žalca i želio bi najaviti večerašnjeg govornika, mojeg zlatog mentora Romana Rosulnika, kome sam jako zahvalan da je bio toliko uporan da sam danas ja ovdje. Ako ne bi bio toliko uporan, mene danas ne bi bilo ovdje i bilo bi mi vjerovatno, ako bi znao šta će se desiti, jako žao. Zato, Roman, ajde, dajem ti reč i sretno svima. Evo, hvala ti Boris, puno na lijepim rečima. Ponosni sam tome da sam bio tako uporan, ali prvo, uvijek ponovo se oduševim kad vidim ovaj film, ponovo se oduševim nad ovom što radim u životu. Može slika reći puno više nego 1000 reči. Znam da je sad došlo vreme za ovako razmišljanje više nego ikada do sada, pošto svi znamo u kakvom su situaciji. Tu još samo male neke promjene ćemo napraviti, nećemo više rukama da se rukujemo, nego ćemo sve napraviti ovako putem webinara, putem spleta, ovako rukama. Ali u stvari je naša industrija, u stvari ta naša branža sad idealnija nego je ikad bila do sada zbog ove situacije. Ako je ta branža super, pa možete raditi od kuće, onda se treba samo još pitati pa gdje da nađem poslovnog partnera u koga mogu imati pouzdanje, u koga imam vjeru da rade prave stvari. Ja ću vam danas predstaviti tu našu kompaniju koju ste već vidjeli, Success Factory. Podijelit ću s vama par slajdova pa ću vam pokušati na kratko za dobre pola sata prenijeti zbog čega je naša ta kompanija toliko posebna i koji su naši proizvodi i naročito šta vi možete imati od toga. To vas najviše interesuje. Evo prvo da malo pričamo o toj našoj kompaniji Success Factory. To je stvari affiliate kompanija, znači kompanija koja se bavi sa multilevel marketingom. Roman, slajd. Nema slajda. Nema slajda, ok. Nema slajda, ok. Ponovo se vraćam na početak. Ok, hvala ti, Boris. Ima slajd sad? Ima. Eko, super. Evo kao što sam rekao, to je kompanija koja nam nudi u marketing, znači nudi nam da distribuiramo digitalne produkte. To je još jedna stvar zbog čega sam veoma sretan, znači imam produkte zbog kojih ne trebate s nekimi kesicami da idete naokolo, ne treba vam skladište, ne brinemo ništa o nikakvom transportu, granice za nas ne postoje, ni ovakve, ni onakve. Znači imamo produkte koje svaki može dobiti na svoj kompjuter, odnosno na svoje računalo, na svoj mobitel, na svoj Android. Znači to je super, evo u ovoj situaciji smo baš dobro naišli na kompaniju koja nam nudi proizvode koje su sasvim digitalne narave. Kao što sam već rekao, u stvari nam ne treba ništa drugo za rad nego malo dobre volje, osmješak i da pozovete ljudi da si pogledaju ovakvu situaciju, mislim ovakvu prezentaciju, situacija, već znamo kako je prezentaciju. Te prezentacije se sad zbog te situacije vrše više puta sedmično, imamo na slovenačkom 2 puta, 3 puta sedmično, imamo na srbo-hrvatskom 1 put, imate skoro svaki dan na engleskom i tako dalje i tako dalje. Znači sve što treba je odlučiti i otvoriti svoje računalo, pogledati svoj telefon kojeg poznamo, sad je mnogo ljudi će u nas naredne sedmice, naredne mjesece tražiti kako doći do dodatne zarade ili pak promijeniti svoju karijeru, pošto znam da će mnogo ljudi sad izgubiti svoj posao. Ono zbog čega sam ja dodatno oduševljen je to da kompanija dolazi iz Estonije. Estonija je zemlja, najviše digitalizirana zemlja na svijetu, ja mislim. Oni što se tiče birokratije, već 5-10 godina žive kao da bi bila tamo koronavirus. Znači, ljudi ne odlaze nikamo,
sve može obaviti putem interneta. U Estoniji samo se ne možeš vjenčati, razvesti putem interneta, sve ostalo možeš napraviti putem interneta. Zbog čega je to toliko bitno? Pa bitno je zbog toga što proizvodi naši dolaze iz zemlje gdje je okolina poslovna takva da je prijazna tome, znači radi se o zemlji gdje znaju šta rade i kako se to napravi. I zadnja stvar, a ne posljedna, ne najmanje bitnija za mene, osobno najbitnija, je to da radim sa ljudima koji su iz mesa i krvi, koji stvarno imaju kompaniju, koji imaju integritet da ono što nam obećaju to i naprave. Zbog čega kažem da je to za mene bitno? Pa ja sam star 56 godina, mnogo sam priča slušao u životu, mnogo sam priča video, mnogo je takvih priča bilo gdje je bila sama ideja dobra, kao i ova ideja je dobra, pa se pogotovo često desi da na kraju krajeva izađe to da su ljudi ti koji sviže dobru ideju. Znači to da je management firme na takvom nivoju da ostvare ono što obećaju, to je bilo za mene ključno, pa sam zbog toga razloga i 2 mjeseca posle toga kad sam se uključio, to je bilo u septembru, sam odlučio da idem u Moskvu, pa sam te ljude lično upoznao. Tamo je bilo jedan manji event, tako sam imao priliku da lično razgovaram sa tim mlađim momkom, Chrisom Risom. Posle 5 minuta sam znao da je to čovjek u kojeg mogu poverovati. Znači, za mene je dosta bitno sa kim je trošim svoj novac i svoje vreme, pošto je vreme jedina stvar koja je određena i trebamo ga stvarno čuvati. Evo, toliko u našoj kampanji Success Factor kao tako, kao zajednici. Ne? Znači, imamo dobrog partnera, sad je pitanje šta taj naš dobri partner nudi nam u prodaju. Imamo 4 proizvoda, u stvari 5. Danas ću se zadržati više manje samo na jednom, to je na našem DACoinu. Daćemo više akcenata tome, pošto je to naš bazični proizvod, to je proizvod koje Success Factory sama skreirala, sami ti koji su vlasniki Success Factory su stvari i vlasniki firme DACoin. A imamo od Dubaja, bili smo prošli mjesec u Dubaju na drugoj obljetnici, dobili smo 2 nova proizvoda, Bank Beyond i Forex Insider. Za ta 2 proizvoda ću samo na kratko po par rečenica, pa ću vam reći gdje i kako možete dobiti dodatne informacije ako su vam ta 2 proizvoda interesantna. Znači, prvi od tih novih proizvoda koji smo dobili, Forex Insider, kad sam prvi put čuo za Forex, malo me je zalila zona, kad sam to čuo u Dubaju, da sam pomislio opet Forex, opet ćemo gubiti pare. Znači, Forex je veoma veliki financijski trg, gdje dosta uspješno rade oni koji imaju dobre informacije, koji imaju insajderske informacije i oni ljudi koji imaju dovoljno para. Znači, 85% ljudi, inače statistički gledano, gubi pare na Forexu. Ono što je posebno kod nas je to da u stvari ne trebate imati ni dosta pare, ni dobre insajderske informacije, pošto u prosjeku svaki dan dobijete jedan ovako signal. Ovo što vidite tu na slici, to je signal kojeg nam firma šalje u naš back office, gdje vam tačno stoji šta treba vi da napravite. Znači, otvorite svoj telefon i nađite taj valutni par, tu vidimo euro-dolar, još neki. Firma vam tačno preporučuje hoćete ga prodati, hoćete ga kupiti, kod koje cijene ustupata i kakve parametre treba da stavite da bi bili uspješni kod toga. Znači, to je jedan zadatak koji vam uzima 30 minuta vremena na dan, stvarno dosta jednostavno i sa druge strane imate te poruke, te ideje za trading od ljudi koji su eksperti, koji to rade cijeli život, niste ovisni o sebi. To je jedan proizvod. Za taj proizvod možete više saznati. U subotu ću imati posebni kratak webinar na tu temu i posle toga sasvim konkretnu radnju, trening kako se stavi taj trade u vaš telefon. Znači, u subota u 7 navečer ako vas interesira taj Forex proizvod. Drugi, taj proizvod naš novi je Bank, to je stvari sasvim nefinancijski proizvod,
a radi se o tome da isto to je partnersko poduzeće naše iz Amerike dolazi i u stvari on nam nudi jedan proizvod gdje možemo dešifrirati različite jezike ljudi. Ne? Vidite, njihov slogan je žele da svi ljudi na svijetu govore isti jezik. Ne, to nije doslovce mišljeno, nego je mišljeno ovako, pošto svi znate da smo ljudi dosta različiti, imamo različite stvari koje nas vode u životu, pa zbog toga ako pronađemo kodu do tog čovjeka, ako pričamo s nekome na način koji njemu odgovara, tako se može uspješnost naše komunikacije bitno podići. Ako hoćete malo s brojkama da to čujete, u firmi kažu posle više godina rada da ljudi koji upotrebljavaju taj sistem kod prodaje se im podiže za 300%. Znači, to je, sad zamislite šta radite, to je dosta veliki skok kvantni u tome što radite. A sa druge strane, ja mislim da to nije samo za ljudi koji se bave prodajom. U stvari, svi smo mi ljudi stalno u kontaktu sa drugim ljudima. Ne? Iako niste u poslu, ako radite u kancelariji ili u poduzeću, nekom u nekoj fabrici, isto tako ste sa ljudima i ako ništa od toga imate decu kod kuće, pa opet trebate stalno izboljšavati svoje vještine što se tiče komunikacije. Što se tiče tog banka, daću vam ljudi koji su vas pozvali danas na webinar, posebni link pa možete saslušati u detalje o tom proizvodu od vlasnika te firme. Imamo snimak od toga, pa možete pitati za snimak i ćete dobiti detaljnije informacije, ono što sam vam nakratko pokušao predstaviti, taj drugi proizvod. Sad idemo na ono što je mi najradije pričamo o tome, to je naša kriptovaluta. To je razlog zbog čega sam se odlučio, pošto sam cijeli život u financijama, tako ili drugčije i u marketingu. Jedna prva stvar koja sam čuo kad sam čuo prvi put prezentacije je to da ima ta kriptovaluta viziju da postane jedno više upotrebljivih kriptovaluta. Zbog čega mi to bilo interesantno je zbog toga što više manje vani je na stotine različitih kriptovaluta i više manje nema nekakve upotrebljive vrednosti ili imaju veoma ograničenu upotrebljivu vrednost. To je bila jedna stvar, a drugo sam rekao onda, dobro, to je veoma ambiciozno, bit ćete jedno više upotrebljivih kriptovaluta globalno. Pa dobro da čujem kako ćete to postići. Ja ću vam probati sad za 10 minuta ispričati u čemu je ta naša bitna razlika, o čemu je ta razlika od ostalih kriptovaluta, pošto se često razgovaram s ljudima na svim medijama, pa pozovem ljude da dođu na našu prezentaciju, pa kažu svi, pa dobro, još jedna kriptovaluta. Pa stvari nije još jedna kriptovaluta, sasvim je drugčija. Ja znam da je teško to nekomu predočiti za 10 minuta, pa možda ću uzbuditi barem toliko zanimanja o vas da ćete malo to raziskati, dobit ćete i druge linkove, pa možete razmisliti o tome i sami dostići do tog spoznanja koja sam ja došao prije pola godine. Sve se počelo prije 12 godina sa svim dobrom poznatim Bitcoinom. Nećemo naravno danas govoriti o Bitcoinu, nego ćemo govoriti o Dogecoinu. Bitcoin samo upotrebljavamo kao usporedu. Nema niko ništa protiv Bitcoina, naprotiv, svi koji volimo kriptovalute volimo i Bitcoin. On je kao neki otac svih kriptovaluta. I ti vlasniki koje ste prije vidjeli, mladi su ljudi, to su ljudi kad se Bitcoin rodio, oni su vjerovatno išli u srednju školu ili su počeli sa studijem i to su ljudi koji su cijelu svoju mladost pratili šta se dešava s kriptovalutama i vidjeli su gdje su poteškoće. Evo i Dogecoin je te poteškoće koje su ispostavili kriptovalute na dobar način to rešio. Evo, jedno rješenje je sasvim tehnološko. Znači, sve te kriptovalute koje su poznate vani rade na blockchainu, zato
riječ ste verovatno čuli. Neću sad u blockchainu govoriti, samo ću jednu jednostavnu rečenicu reći, neka mi oproste one koji su kripto stručnjaci. Znam da je stvar više komplikovana, ali evo, za one koje ne poznaju, blockchain u stvari je potvrda, kako se kaže, transakcije između jednog i druge osobe koja ima kriptodinarnicu. Naprimjer, ako ja šaljem sad Franku, vidimo jednog Franka tu na webinara, ne znam odakle je ta Frank, ako mu pošljem pola Bitcoina njemu, to ide preko tog blockchaina i to sa jedne strane dosta košta, pošto je to postao velik biznis i postao ta mining, i sa druge strane je dosta to ekološko osjetljivo i sa treće strane, pošto je to postao velik biznis i provizije i fee koje uzima ti mineri dosta veliki. Zbog toga su ti miningi postali problematični, znači zbog toga što su skupi i sa druge strane zbog toga što su spori. Svaka transakcija sa Bitcoinom traje od par minuta pa do par sati i ponekad se desi i pola dana. Sad zamislite jedna kriptovaluta koja razmišlja da bi bila upotrebljiva, mislim, ne ovako samo kao što je sad Bitcoin kojega upotrebljava, šta je znam, 15.000 ljudi. Zamislite da bi jedno veliko mjesto ala New York odlučilo da će primati samo kriptovalute, znači nema vani ostale kriptovalute, nemaju te tehnologije da bi uopšte mogle shendlati ovo. Znači, kod nas nemamo tog mininga, te transakcije se potvrđuju na sasvim drugčijem konceptu i zbog toga što nema mininga, sve su te transakcije veoma jeftine. Znači, kod nas su troškovi transakcije između mene i Franka jednih 1000 puta manje nego ako bi napravio transakciju sa Bitcoinom. Sad se možda pitate, pa dobro, što ima veze sad neka tehnologija sa mom životom i sa mom zaradom? Pa bitno je zbog toga, ako sarađujemo sa nekom kompanijom, da ima budućnost. Znači, ako govorimo o digitalnim produktima, sigurno će u budućnosti u narednih 3, 5, 10 godina dominirati te kompanije koje imaju uopšte tehnološku mogućnost da naprave to o čemu mi pričamo. Znači, ja sam uveren da bi svi mi željeli raditi sa firmom koja razmišlja dugoročno, koja razmišlja za sljedećih 5, 10, 20 godina, neko koja razmišlja samo kako će neku kriptovalutu prodati i poslije ćemo nešto drugo raditi. Ne? Zbog toga je ta bitna ta tehnologija. Druga stvar koju su rešili koji problemi imaju kriptovalute je ta volatilnost. To je, vidite, ovako cijene skaču gore, dole. To je ako ste trader, super, ne? Ako ste vi na berzi, pa želite da ovako cijene skaču gore, dole. Ako razmišljamo o kriptovalutama kao param, ne, što bi stvari morale biti, ne, onda ovako apsolutno nije dobro. Ne? Mi smo tu stariji na webinaru, ne znam za ostale, a još se sjećamo naše, kako su bile dinari, šta smo imali u Jugoslaviji. Ne bi ostao veoma nestabilne, pa smo ih odmah mijenjali u nešto što je stabilno. Znači, ako hoćete imati aset, ako hoćete imati dobrinu, ako hoćete imati pare, kriptovalutu koja je upotrebljiva u svakodnevnom životu, mora imati stabilnu cenu. I to je firma rešila tako da naša firma ne kotira na borzi, nego se vrijednost naše kriptovalute kalkulira na sasvim drugčiji način. Znači, to što sam više puta napomenuo još jednom iz posljednji put danas, ne, pošto je to veoma bitno, ne, to što mi ljudi stalno pitaju na kojoj ste berzi, kako mogu kupiti, prodati, koliko ste porasli da danas kupim, sutra prodam. Ne, to nije naša ideja. Ne, naša ideja je da se s parama ne spekulira. Pare su namijenjene tome da se upotrebljava, ne da se špekulira s njimi. Ne. Tu s lijeve strane imate ljudi koji se bave sa tradanjem, koji imaju informacije, pare. S druge strane mi želimo da sve ono što radite danas sa eurima, sa kunama, sa vašim parama, da bi mogli u budućnosti raditi i sa kriptovalutama. I to će se desiti tako ili tako.
nemojte pomisliti da je Success Factory ili Dacoin izumio neku kriptovalutu pa da će Dacoin promijeniti svijet. Sve će se promijeniti tako ili tako. Ne? Prelazimo na digitalni novac tako ili tako. Pa možda zbog te situacije u kojoj smo sad će se možda to verovatno desiti još brže nego si ovdje uopšte možemo da zamislimo. Ovo što vidite na ovom slajdu je još jedan dodatni argument zbog čega je naša ta kompanija veoma posebna. Zbog toga što ne razvijamo samo jednu stvar. Znači, naša kriptovaluta nije namijenjena samo jednoj stvari. Znači, imate vani puno kriptovaluta, pa imate kriptovalutu za nekretnine, pa za hotelirstvo, pa za sunčanu energiju, pa za zlato, pa ne znam za još. Ne znači, sve kriptovalute, više manje sve, tangiraju nek servis, nek proizvod kojega razvio i taj proizvod se može platiti sa njihovim kriptovalutom. Znači, firma razmišlja tako da ako želimo upotrebljavati širom, to treba širi raspon tih usluga ponuditi. I sve ode u tom satoju svoje jedna za drugom neke platforme, neki servisi, produkti, a sve kod svih tih je platno sredstvo naš Dacoin. Znači, neću shvatiti od jedno do druge, neke se još razvije, neke su razvije, neke su stavljene, pa još nisu razvijene. Više manje će sve biti u roku pola godine će biti sve ovo što vidite ovdje završeno, pa ću možda samo 2-3 da ispostavim. Znači imamo recimo Digital Downloads, to je platforma gdje možete svi one koji imate neke digitalne produkte ili su to knjige, fotografije, pjesme, e-knjige i tako dalje, možete staviti, možete tu napraviti upload na to platformu i ponuditi, pokazao sam vam prije na početku 500 milijuna ljudi, nas je sad do kraja godine nas će biti 1 milion. Znači možda ste danas ograničeni na Ljubljanu, na Sloveniju, na ne znam gdje vi prodajete ono što stvarate. Odmah imate 1 milion novih potencijalnih mušterija i to je besplatno. I platna sredstva je naš Dacoin. Recimo, to je jedna stvar. Kasnije će doći kriptokrediti. To je uvijek ljudi radi i razgovaraju o kriptokreditima. Ne znam, svi veoma volimo da živimo na obroke, ne sve. Radimo na obroke. Znači, ako vidite da je vaša kriptovaluta stabilna, vidjet ćete da je cena stabilna, vidjet ćete da je predvidljiva. Zašto bi je prodali ako vam treba 200-300 eura ili 1000 kuna? Ne možete je ostaviti, možete staviti kao neko vrste hipoteku na nju i kad vratite vašu fiat valutu, vaše eure, onda se i ta sprosti pa možete dobiti nazad svoje kriptožetone. I tako dalje, mogu bi ići tu od jedne do druge, bit će kasnije i gambling, i loterija, i putovanja, i osiguranja i tako dalje i tako dalje. Znači sve što radimo sa običnim novcem morali bi raditi i sa našim Dacoinom, pa zbog toga se ovako opširan ekosistem gradi. Jedan veoma bitan dio tog ekosistema koji sam na prijašnjem slajdu pokazivao je naš DACPay. DACPay je procesor kojeg dobije firma, znači mjesto koje odluči da će primati naš Dacoin kao platno sredstvo. Ono što je super kod tog DACPaya, to je to da je spremljen za sve tipove posla. Možete imati spletnu stranicu gdje prodavate nešto, možete biti freelancer, da ste poduzetnik, samostalni, dobijete invoice sistem, znači dobijete sistem koji vam odmah šalje račun na vaš račun i na račun stranke koja kupi nešto od vas, možete biti fizičko prijemno mjesto. Znači za sve je pripremljeno, može se implementirati u bilo kako poduzeće i sa druge strane sasvim je besplatno. Ovo se mi čini super, ja nisam čuo za tako nešto, posto sve firme koje razviju nešto tako ili nešto tako slično, svi probaju da firmama to prodaju za ovakve ili takve pare. Znači, kod nas ima firma potpuno uverenje u to što radi, pa dobije prijemno mjesto, to sasvim besplatno. Sad ako pomislite, ne znam koliko vas danas sluša ovi webinar, neki će slušati vjerovatno snimak,
pa razmislite malo o prijateljima koji imaju neka svoja mala preduzeća. Znači, ja dobro znam zbog ove situacije u kojoj smo sad, da ćemo mnogo tih poduzetnika, malih govorim, koji su veoma vezani na mjesečni promet, vrlo jako početi razmišljati kako doći do novog trga, kako doći do novih mušterija, kako naći novi način za povećanje prodaje. Evo, imate ovdje jednu mogućnost da im ponudite besplatno i za njih, vi ćete dobiti i proviziju od toga, a šta će imati firme od toga, imat ćete, kao što sam rekao, besplatnu reklamu. Evo, vidite, tu je spletna stranica Merchant Finder, gdje su sve firme koje već primaju našu kriptovalutu globalno ispostavljene. Ne? Imate besplatnu reklamu u 190 zemlja po svetu, kako se sjećate samog prvog slajda. Još jednom, naš chief vizionar, znači naš vizionar, taj mladić Chris Ries, 30 godina, on je kad su otvorili firmu od 2017 rekao, mi želimo da skreiramo najveći ekosistem koji je ikad postojao oko kriptovaluta. I posle 2 godine imate ovdje i recap, znači neki, kako se kaže, tome rezime toga što se do sad napravilo. Ima mnogo toga, ali nećemo biti predugi, možda ćete saznati poslije, kao što sam obećao, preko nekih drugih linkova, što je sve do sad bilo razvijeno. Ima i super film na tu temu. Evo da napravimo rezime što bi svaka kriptovaluta koja je ozbiljna morala imati. Znači imamo kriptovalutu koja ima ograničenu kvotu za razdeliti 9 milijardi. Od toga smo 1/5 do 1/4, i mislim tako nešto, već podelili. Sve se radi ovako na ovakav način. Znači, mi smo afiliati, mi smo ti ljudi koji gradimo tu zajednicu, ljudi koji imaju te kriptovalute, pa smo zbog toga i nagrađeni. Druga stvar što treba imati, to imamo veoma super, znači ima svaki svoj dark wallet. Rekao sam vam kako je super ta tehnologija, da je skoro besplatna transakcija i kako to se radi u par sekundi. Imamo DuckPay, što sam ga spomenuo na jednom sladu prije, znači POS terminal za prijemna mjesta. Imamo spletnu stranicu gdje se može naći sve te firme koje već primaju. Imamo berzu gdje možete... Moja glava. Molim? Aha, znači mislim da ima nekih pitanja. Ako imate nekih pitanja, možete mi postaviti na kraju, pa ću vam rado odgovoriti ako ništa nije previše kompleksno. Znači, Swapex je interna berza gdje može ta prijavna mjesta, ako ima potrebe da nešto iza mene nazad u fiat valuto. Ako ne, imamo i veoma dobar program da i oni nešto zadrže pa da ih upotrebljavaju. Znači, sve je programirano tako, svoj marketing je postavljen tako da bi ljudi to tretirali kao pare i da bi to upotrebljavali kao pare, i ne samo da je to nešto između pare i da je to nešto između element, kao se dešava danas sa Bitcoinom. Ja dosta puta čujem ljudi kažu, ja mogu s Bitcoinom platiti bilo gde. Ja mogu reći da to nije istina, u stvari to je opet človeška mašta iznašla nešto. U stvari tu iza te kartice gdje vi plaćate s Bitcoinom u stvari su mjenjačice, pa to odmah promene v euro, pa prijemno mjesto stvari dobija euro, a u stvari uopšte nije primilo Bitcoin. Toliko samo za jedna kratka opaska. I na kraju imamo Success Factory, znači to je naša kompanija koja vam nudi sva oruđa za to da možete imati svoj posao od kuće, imate tu marketinške materijale, imate tu svoj back office da vozite svoj posao. Znači to je što je naš posao, je to da gradimo zajednicu tih ljudi. Ne? Evo to je rezime neki onog što sam pričao do sada. Znači za stabilnost cene, sjećate se kad sam govorio o Bitcoinu, kriptovalutama, kako ide gore, dole. Prije 10 dana Bitcoin je pao iz 7800, u jednom danu je pao na 3700. Znači možete zamisliti, to je opet super za one koji su prodali.
A možete zamisliti da je neko prodao veš mašinu za Bitcoin, mogao je prodati za 500 euro, a u sljedeći dan kad se probudio imao bi samo 250 na računu. Ne? Znači to ne dolazi u obzir da bi bilo platno sredstvo. Evo što sam rekao, treba nam za stabilnost cijene, još jedno ta stabilnost koja je veoma bitna dugoročno, treba nam sa jedne strane taj ekosistem koji sam na kratko opisao, što se sve razvija, koje su platforme gdje će biti platno sredstvo, da koje sa druge strane nam treba šta više ljudi koji imaju i treća stvar koja nam treba nam šta više firme koje će to akceptirati. Znači sad posle 2 godine ima nas pola miliona, ima 1200, cirka 1300 firma koje primaju, imamo ekosistem koji je izgrađen na pola. Znači kad se te krugovi prekrivaju ovako u malom sloju, onda je cirkulacija dosta mala. Pa i zbog toga firma još jednu mjeru preduzela, to ćemo sasvim na kraju vam reći da ćete bolje razumjeti, ali kad zamislite, kad ovo raste, ne rekao sam da će nas biti do kraja ove godine neki dobar milion i rasti će taj ekosistem i rast će i broj mjesta koje će primati, znači rast će i time i cirkulacija tih naših para. Znači, ono što je krajnji cilj je da se te pare rastele, da ih ima što više ljudi, ne da ih ima manjina, većina para, ne da ih ima što više ljudi, pa se tako stabilizira cijena. Isto u stvari kao sa običnim novcem kojeg poznamo još sada. Evo idemo dalje. Tu je sasvim konkretni primjer kako se kalkulira cijena. Pola miliona nas ima tu kriptovalutu već u svom back office-u, neki svojem back office-u, neki svijetom imaju već svoje digitalne denarnici. To je cijena nekih 0,50 i rekao sam ima cirka 1300 primnih mjesta ili merchanta se kaže isto, pa je zbog toga cijena ovog mjeseca 0,56. Ja sam kupio recimo prije, kao što sam rekao, pola godine, mislim da je bio 32 ili 33 cenata. Znači vidite jedna stabilna, složena rast bez euforije. I zašto je to dobro da se na takav način kalkulira ta naša cijena? Sa jedne strane je to dobro za investitore, znači za ljude koji nisu skloni tome da se igraju sa svojim parama. Znači tu su pare na varnom mjestu, ne dešava se isto kao što sam dao prije primjer sa Bitcoinom. A ne, s druge strane, ta je cijena ovrednotena na realnoj vrednosti. Ljudi stalno razmišljaju da je realno što je na berzi. Ja vam mogu reći, ja sam bio 3 godine trader profesionalni. Ono što je na berzi je apsolutno nerealno. Nema to nikakve veze s realnostima. U realnosti je vredno nešto koliko je vredno vani na trgu, na pijaci ako možete zamisliti. Ne? Ako ima dovoljno ljudi tamo koji na pijaci prodaju, ako ima dovoljno mustera koje dolazi, tad ima to stabilnost, tad ima to nešto bazičnu vrednost. Znači, sa treće strane to je dosta predvidljivo, znači ono je prijavno mjesto koje je primilo za 56 centa, je predictable, kako se kaže na srpsko-hrvatskom, predvidljivo, ne sjeća se reći, znači nije stresno za ono koje prima tu našu kriptovalutu. I to je u stvari i četvrta stvar, znači to je primjerno za primjerna mjesta zbog toga što unaprijed znaju šta dobiju i kako. I posljedna stvar, i to je dosta retko, mogu vam reći u kripto svetu, da neko razmišlja o legitimnosti, o transparentnosti. Bitcoin i druge kriptovalute dobili su posljednjih 5-6 godina i loš glas i zbog toga, pošto se je mnogo tog nekog crnog novca opralo i mafijskog i ne zna šta se sve radilo sa tim Bitcoinom. Znači, firma shvaća, razumije i prihvata to da taj trg treba regulirati. I imaju veliki interes i stalno razgovaraju i sa vladama tamo u tim državama gdje više rade. Imaju i licencije estonske vlade
Znači, firma želi da radi sa sistemom, sa vladom, ali ne protiv nikog. Firma ne pokušava srušiti ničega. Ne. Pošto ljudi dosta puta misle, šta vi mislite da ćete promijeniti svet financijski? Ne mislimo, ali možemo dati veoma dobar doprinos, to mi mislimo. Da je to naša firma misli i to ja vjerujem. Da možemo dati izuzetno pozitivan doprinos ka pozitivnoj promjeni. Evo, toliko o našom tom bitnom produktu. Tu su već načini na kojih možete doći do tih produkta. Veoma jednostavno, malo smo to pojednostavili, odnosno firma je to malo pojednostavila, to se popakiralo po paketovima. Može vidjeti da je dostupno za svaki žep. Paketi počinju od 50 eura. Imamo ogromne strukture u zemljama gdje je to i 50 eura dosta lova, recimo u Jordaniji, u Ugandi, u Mehiki i tako dalje. I sa druge strane limitirane i na gore. Znači ne možete kod nas doći pa reći ja imam 5 milijuna eura pa bi za 5 milijuna eura kupio. Znači i tu je limit, postoji. Zbog čega? Pa zbog te ekonomske logike koje sam više puta danas napomenuo, mi želimo da ima 100 milijuna ljudi radije imamo 100 milijuna ljudi koji imaju 1000 naših coina, nego da se kapital koncentrira. Znate, ako se kapital koncentrira, onda se dešavaju ružne stvari na tom svijetu. A nećemo sad o tome, pošto je tema druga, ali verovatno razumijete veoma dobro što mislim. Evo tu je još jedna stvar koju sam prije spomenuo, da ću vam reći na kraju u kojoj fazi razvoja je sad DaCoin, u kojoj fazi razvoja je naš projekat. Ima to još da izgradimo strukturu i odjevnih mjesta i ekosistem treba izgraditi do kraja. Znači u ovom trenutku još nemate dosta mogućnosti gdje bih mogli potrošiti. Pa zbog toga firma nudi da taj naš paket još neko vreme određeno, najmanje 1 godinu, najviše 3 još držimo, pa nas za to i dodatno nagrađuje s tim procenatima kojeg neću sad da tu nabrajam, vidite svi na tom slajdu, vidite da su te nagrade veoma dobre, nikakva banka vam to ne može nuditi. Ako uzmete neki solidan paket, recimo od 1000 eura, vi vežete to na 3 godine, ja svakome preporučujem na barem 3 godine, pošto znam dokle smo došli, znam koliko još nas tu čeka da se napravi, dobijete odmah 40% dodatnih coinova danas. Znači ne posle 3 godine, nego danas. To u stvari znači da ih niste kupili po 56 centa, nego bitno manje, pošto ste dobili gratis 40%. Evo, to što se tiče naših tih proizvoda, odnosno tog našeg DaCoina koje svi veoma volimo. A ono što sam na početku spomenuo, zbog čega je affiliate kampanja Success Factory tako posebna, je zbog toga što znam po brojkama, znam po onom što se sad dešava da će biti Success Factory jedna od najvećih multilever kompanija koje je ikad bilo na svijetu uopšte. Sad se pitate, pa odakle ti to znaš? To je pa veoma ambiciozno. Znam zbog toga što ako pogledate na stranicu gdje se oglašuju sve firme koje su u direktnoj prodaji, posle 2 godine između 20 ljudi koji zarađuju najviše u toj industriji, ne mislim samo našu kompaniju, nego u toj industriji ima 4 iz naše firme. Znači, posle 2 godine, posle toga što nas je u zajednici 500.000 i posle toga što u Europi uopšte nema toga posla. Uopšte ga nema. Tu na Sloveniji sam ja to krenuo prije pola godina, sad nas ima nekih, 150, 180 ljudi. Na cijelom Balkanu nema ni jednog, u cijeloj Europi ima par hiljada. Znači, što vam kažem, u stvari nismo ni dobro krenuli, nismo u stvari ni počeli. Ono što će se desiti, desit će se sljedeće godine. Zbog čega? Zbog toga što znam da je za svaku kompaniju teže doći do 1.000.000 nego iz 1.000.000 na 3. Znači, svaka kompanija kad počinje ima malo toga da pokaže, više što ćemo imati za pokazati i lakše će biti. Znači, ova mogućnost da ste naš suradnik
je opcijska. Ne treba vam to raditi, ali je idealan posao. Zbog čega je idealan? Pa vjerojatno se malo ponavljam, ali se mi to u ovom trenu zdi toliko bitno. Možete raditi kod kuće. Možete zamisliti, možete raditi kod kuće. Ne treba vam i uopšte otići iz kauča da bi napravili globalan posao. Imamo mogućnost da to radite u 190 zemalja po svetu sa produktom koji nije fizički, koji je digitalan. Znači, što bi još mogao imati posao da bi bio idealan? Pa rekli bi neki, pa da nema investicije, pa nema i ni investicije kod nas. Možete posao raditi za 30 € godišnje. To je samo neki fee da se plaća servere i to. To uopšte nije investicija. Svi znamo koliko su investicije. Gledali smo tamo u onom filmu. Ako otvorite klasičan biznis, trebate će na banku ići po zajam da uopšte možete otvoriti neku radnju ili bilo šta da radite. Znači 30 € i možete dati preporuke za sve proizvode koje sam rekao danas. Danas sam u stvari više dao akcenata na tom našom DACoinu, a možete za sve one proizvode koje sam spomenuo dati preporuke i za sve one koje će još doći. Nema nekih krivenih troškova, znači sve je dosta transparentno. Ne desi se da kad se upišete pa se pošle onda u drobnom tisku, kako se često desi, pa da je još to, pa da je još ovo. To smo već rekli, možete raditi globalno, možete raditi od kuće, znači idealan biznis. Samo na kratko, ima 5 različitih mogućnosti kako možete zaraditi. Prva je 10% od vaše direktne prodaje. Direktna prodaja znači sutra ujutro imamo ponovo webinar, u 10 ujutro je webinar, znači možete danas još pozvati nekog, nismo još kasni. Ti čuj, Luka, dobio sam jednu top informaciju, možeš raditi doma, je dosta dobre pare, brzo zaraditi, hoćeš sutra u 10 ujutro pogledati webinar. To je ono što treba raditi. Ako Luka odluči da kupi paket za recimo 1000, neka ostane primjer, samo 1000, dobit ćete sljedeći ponedjeljak 100 € na vaš račun. Znači svaki ponedjeljak imamo platu i svaki ponedjeljak onome koji ima tako telefone naštimene radi cin, 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 cin. To znam, neki ste veoma tu uduševljeni time cin, cin, cin. Lijepo je kad firma nikad ne kasni, kad nima nikakvih opravdanja non stop, ne sad imamo ovo, pa te investicije, pa znate korona, pa ne možemo i provizije isplatiti. Znači kod nas se toga neće desiti. To je 10%. Znači sljedećih 10% od vašeg tima. Tu izgleda dosta komplikovano, stvari je veoma jednostavno. Kad platite svojih 30 € dobit ćete svoj back office. Kad otvorite svoj back office, tako nešto će vam se slično pokazati kao vidite tu na slajdu. Tu će biti vaše ime gore, ispod će biti još prazno, ali imate 2 pozicije, imate jednog suradnika na lijevo i jednog suradnika na desno. Pa opet kad te pozicije popunite, jednog sa lijeva i jednog sa desne. A što je ljepota ovog binarnog sistema je to da je i vaš sponzor, znači onaj čovjek koji vas je danas pozvao, ima isto samo tako 2 pozicije. Ne? Znači u stvari radimo zajedno kao tim. Nije to samo vaš promet, nego je to promet kojega ostvari svi ljudi zajedno koje radimo takvu strukturu i opet se svaku nedjelju pogleda koliko je bilo tog prometa sa jedne i sa druge strane, sa levom timom i na desnom timu i plaća vas 10% od onog tima koji je napravio manje prometa taj tjedan. To je to. Treća provizija je leadership bonus. Kad imate veću strukturu, onda se i vaše zadaće malo promene, onda više radite na tome da pomažete ljudima kojih ste pozvali, ne. Znači niste više toliko u produkcijskoj fazi, nego ste u fazi to da više dajete sebe drugim ljudima, da im pomožete da naprave korak dalje i zbog toga imate neke dodatne provizije. Četvrta nagrada su sasvim fizičke nagrade. Vidite da su super, ne, od sata za 20.000 € do digitalno, mislim do telefona, računara, križarenja za 2 osobe,
automobila, stanovanja, apartmaja u Dubaju. Ja sam kao većina ljudi, kad sam to prvi put vidio, sam rekao daj ti meni više prvo pričaj o tehnologiji, nemoj ti meni u Mercedesima, znam da to je za one gore, ne? Kao obično ljudi pomisle, ne? To je za one druge, za one gore koji su počeli posao, ne? Sad smo u Dubaju vidjeli, ne, da su uspješni ljudi i bez nogu, i bez roku, i pokriveni, i otkriveni, i crveni, i zeleni, i mladi, i stari, i ljudi koji su veoma obrazovani, koji su doktori, i ljudi koje uopšte teško da sastave jednu englesku rečenicu zajedno. Znači, nije bitno o tome gde ste, odakle dolazite, šta znate, kakva je pedigre. Stvar je samo bitno hoćete nešto u životu promeniti. I nivo kojeg potrebno dostići da bi došli do jedne takve nagrade uopšte nije, neću reći da je lak, to bi bilo prelako. Stvari, svaki posao treba raditi kao posao. Ako ga ozbiljno radiš, onda su ove ozbiljni rezultati. Hoćemo vam samo reći da je lakši nego bilo šta vi radite na svojem poslu. Ne? Vi možete biti, ne znam kakav specijalist kirurg, a neće vam firma nikad verovatno za nagradu platiti stanovanje u Dubaju. Mislim, platit će vam odmor, verovatno vam neće kupiti apartman u Dubaju. Ono što je lepota tih naših nagrada, kad je osvojite, vaša je za uvijek. Znači, ne treba sljedeće godine ili sljedeći kvartal opet nešto potvrđivati, nekakvi rank dostigati da bi vam ta nagrada ostala. Kad ste tu, vi ste svoje obavili. I to je zadnja peta, posljedna nagrada, mislim peta, stvari nije nagrada, nego mogućnost zarade. To je opet sasvim opcijski. Spomenuo sam prije, vjerojatno imate prijatelje koji će imati poteškoće sljedećeg mjeseca, godine, kako dostići do novih stranaka. Evo, DACP je, kao što sam rekao, procesor kojem ga možete ponuditi, besplatan je, registracija je veoma jednostavna, u par dana, odnosno 2 tjedana je firma potvrđena, pogledaju da li je stvarno ozbiljna firma. I ako ste vi taj koji ste dali preporuku za tu kompaniju, posle nekog vremena kad firma vidi da će vaš prijatelj ostati s nama, dobit ćete 100 eura, mislim da posle 90 dana, a kasnije kad to prijemno mjesto počne da primati naše dakone, kasnije će plaćati to prijemno mjesto 1%, a od tog 1% većinu tog para, većinu tog novca dobije nazad taj koji je preporuku dao. Možda se to čini malo, sad možda razmišljate o nekom koja pripodaje bižuteriju, pa si mislite, joj, pa onaj nakit stoje po 2 eura, neće mnogo toga meni ostati. Nema to veze. Ono što je bitno je to da je to sasvim pasivno. Ne? To je sasvim pasivno. Šta vi znate, možda se neki dan desi da dođe neki budžo vam pa kupite bižuterije za 100.000 eura. Šta vi znate? Ne? Sve se može desiti, a to je sasvim pasivno. Vi ste jednom tom prijatelju, samo jednom tom prijatelju rekli, on se odlučio i ostaće te provizije do kraja života će dolaziti u vaš wallet, vaš DAC wallet. Evo, toliko, ja mislim da je to sve za danas. Još jednom da vas podsjetim na ove naše pakete. Još jedna sladica vrhne na tortici još danas i mislim da još sljedećih par dana je produžena akcija Double Coins zbog te obljetnice koje smo imali prošli mjesec u Dubaju. Sad imamo specijalnu promociju, znači za iste pare možete dobiti još više DAC coina kojih kao inače, znači za taj paket za Jurija koje smo danas uzeli u obzir, ne dobijete 1786 DAC coina, nego jedan put više, pa onda razmislite još o tim bonusu koje dobijate za to što vežete za neko vreme, pa mislim da ćete doći za neku cenu oko manju koju sam platio ja. U svakom slučaju manju nego koju sam platio ja. Rekao sam vam da sam dao 32 centa. Znači, ako ne bi bilo nikakvog bonusa za vezavu, u stvari ste ga kupili za 28 centi. Ja ću razmisliti, pa ću danas vjerojatno još jednog uzeti
tako kako slušam sam sebe, ja mislim da ću danas još jednog uzeti. Evo, vidite kako je to što sam prije spomenuo predvidljivo, stabilno, razumno, bez ludih ideja, ne, kako ćemo neke bližnice naći. Znači, vidite u jednoj godini iz 0,21 do 56 centi, super, evo, stabilna rast. To bi bilo da za danas sve od mene. Ja se nadam, ako se niste odlučili, da sam barem našao neku iskru vamo, ne? Da sam našao barem jedan mali dio tog ognja. Ta firma je donala mnogo vatre u moj život. Svako jutro se sad opet probudim, tačno znam šta me čeka, kakvi su mi ciljevi. Tako da sam veoma ponosan da sam se odlučio, veoma sam zahvalan ljudima koji mi pomažu i veoma sam sretan u Sloveniji da radim sa ovakvim ljudima koji su danas neki na webinaru, imamo ih nekih novih renkova, tako da posao raste u pravoj sta okolini, u pravoj firmi sa pravim produktima. Evo, odluka je vaša. Ako imate još nekih pitanja, ovako malo opširnijih, možete pitati svoje ljude koje su vas pozvali. Ako oni neće znati, obratit će se na mene. Toliko da se vam zahvaljujem za pažnju i vidim da nema pitanja. Roman, najlepša hvala. Evo, moj gost je Nenad Bondžić, prijatelj koje ja i uporno ga zovem i danas je bio cijelo vrijeme tu. Mi ćemo dalje sa njim razgovarati. Nenade, možeš i ovdje pitati ako hoćeš nešto. Dobro večer, Nenade, se čujemo. Dobro večer. Dobro večer, čujemo se. Zdravo, Nenade, odakle si? Zdravo. Iz Beograda. Iz Beograda. Drago mi je, kako je u Beogradu? Sjajno. Je neka panika dole? Pa kao i svuda, znači delimo globalno sudbinu kao i svi vi, tako da je to to. Nemam nikakvih pitanja, pogledat ću malo materijale, bilo bi dobro da pošaljete neke linkove i tako da se malo upozna se s time, pa tek onda nakon toga. Dobro, super, dobra odluka. Boris vam je najaktivnija osoba ovdje u Sloveniji, sad ne znam iz koje priče se vi znate. Iz Oriflama, Roman, on i dobro zna našu uplanicu Luminitu Miresku. Aha, znači iz te priče se znate. On je bio direktor u Ljubljani za Oriflame. Aha, super, dobro, evo, super, još jedna dodatna tačkica, znači imate iskustva sa affiliate marketingom, to je super. Da. Ne treba vam osnovna škola što se toga tiče. Odlično. Dobro, super. Drago mi bilo, evo, ako će me nešto trebate kasnije, znate gdje ćete me naći. Hvala vam za što ste bili tu i laku noć.